Kan ka, Manong Roger. Manong Roger. Kan ka, Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adan. Ken ka, Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti panakay drama ti pakasaritaan ni pagayam tayo Avina ti Asinggan Pangasinan. Ngayon para iti script ni Nestor Marcos. Kastiman ti linaon ti surat na. Ken ka, Manong Roger. May sakmat karagtin na anep adumdumngeg iti dati a drama yo, apakailagaan dagiti nagduduma aparikot. Gaputa may saak karagti daan iti nadagsen aparikot, inkamang kung arod ken ka. Bareng may sapulan ti solusyon ti parikot ko. No anyaman da ito'y, rugyak nga rod tiyag salaysay. Sino ka na kayo karobat ti malalaki sa isang mundak? Ay, saan na ka? Saan? Di ka gubor. Sumadnang ka kuman. Ay, saan ka kabutay? Nilakay dadong terimwar nga daygam na patadam. Pasabtak iti bato. Ay na, napunta amon. Ay na, amangan mapatay mo. Ay, sapay adaygam na patadam. Sumardang ka Uloy kuman. ako. Sumardang ka! Grabe gayam ti pan nakapuntam iti batukin ni Tata Dadong idirabi. At dapay lang ito ospital kat masitiskan ka no. Anya? Dakkel a kwarta ti kasapulan na nga agpaagas, kat kapilitan adata ti mangibaklay. Unay, dakmat amo tinararamid ko idirabi. Nasumpurak ngamin timinom. Kunak tumot ngamin kan ka, nga isardeng mong taginom, ngam aramidom latamot. Uri kumaano saan ka nga agkarit-karit no mabartek ka. May masmat ngamin ti arak. Pangalaan tangay ti pagpaagas ni Tata Dadong. Basol na, tarimwar ti balay da na kaigam iti patadam. Panggap nakmat kami na dangran babaan ti patadam. Inuna ako na, binatukon. Kasano adi marurod, karit-karitumot ngaminan amin akaruba. Amuda matakastoyak no makainumak. Tutupandak pa lang amin. Sapay naglaing kang agubor no mabartek ka. Saan ka makapagtepel? Iso adadjay, tinarit da kan. Agubor-ubor kamot ngamin. Mamin ano nga inubor mo ti balay da Tata Dadong. Iso dadjay, saanan ang nakatepel idirabi Iso rimwara na kaigamit ti patadam. Nahin ti kasti abiyag. Nagano arumso a problema. Si kamot laang ti mangar aramid iti parikot. Nay, anya ti ibagayo bina, tay may kayumot nga agasawa. Umutang kami kung may ti kwartayo na lang. Anya nga ti pangigastuan niyo. Kwananang, nagprobukar ngamin ti asawa kidirabita nakainom manen ni so adayjay. Binarsak na iti bato ni Tata Dadong. Kat napuntaan ni so an ospital. Anya, ay susmat, parikot ano kasta. Talaga parikot na lang. Tay pabaklay damot kada kami ti panagpaagas ni Tata Dadong. No apay kat ngamen, adi ka mo ilagbalbaliwan, day talag barbartek mo ti amom nga ramidan. Nanang, sana sermon ti kayat ko amangag kada kayo. No di ka ti sungbat ti bagbagamay. Aday pautang nyo no awan. Awan tinayra na akwartak. Kasta diritso yung awan kwartayo. San nga ado palasaw. Umay ka na bakit? Magawitan. Maumak ang dingdingag iti sermon ni Nana. Ay, kasanaitan lakay. Awan mo't na utang ta. Pangalaan ta ngay ti kasapulan ni Tata Dadong akwarta. Anak ko mati mabalinta. Awan mo't na utang ta. Kastam tumot ngamin. No saan kumaday ta kinabartek mo? Saan ta kumagparikot ita? Basol mo't lang nila kay Dadong no apaya binatok. Basol mo takarit-karitem mat.
Amo da lang aruda, nakastoyak na mabarte ka, tutupandak pa lang. Agbalbaliw ka ki di nga minan. Sanak man na sirmonan. Agora ka. Anya ti planom. Ta awan mo't may tenta a kwarta kanila kay dadong. Kastulaangan, inaki di ospital. Kasaritak ti kabagyan nila kay dadong amang banbantay ken kuana. No adda kabagyan da, mabali na pagutangan, ison umutangan ta. Kaya malak, hindi pa nang sarong karmo kanyak di ospital, Vina. Ay na, tata dadong, napalalo abain ko, itinaramid nila kay kukan ka. Na uyong di asawam. Baribar ti panunot na nukas diyan makainom. Un nga rod tata, iso adiyo lat ako man busbusuren. Talagang awan sansan na nukas diya makapungtot ken na bartek. Kasano ajak tutupan? Kat no tilag karakarit muna no mabartag. Ang agora ka. Adamot la kwarta nga awit mo ngay may dito ospital. Day nga rod ti problema mi iti asawak tata. Awa mo na utang mi. Anya, kasano nga runan di ka sa pulak a kwarta pagpaagas. Kinasarita kung di mang bambantay kada kayo tata. Ada kanu kabagyan yung agpautang. Isungin bagak, amang ibaga akton, iti 10,000 nga ibatik kada kayo, tapno daw sa rinyo. Kasano nga ron ti pan nakabayad na. Diyo pa kadanagan tata. Da kaminton timang bayad. Naimbangal daw yo, nanang. Day, si kaamot gayam vinabalasan ko. Sumrek ka. Agyamanak nanang. Nagapwam aya, tanay adamot igpil mo abag. Nagapu aki di ospital nanang. Napang ko sinarungkaran ni Tata Dadong. Kat, kumusta nga rod mutten ngay ni Dadong? Mabayag da pa arumar ito ospital nanang. O naikat nga minang ti aramid ti asawam, parikot. Un nga rod nanang. Adamo lang nga rod na panmuimpan apagpaagas ni Dadong. Awan nga rod nanang. Ngam kinasarita kung ti bantay nang umutang aken kuana. Uno ti kabagyanda. Ala ka nasaya at nga rod Uwan nanang. Ay katanya nga rod nga tigagaram ta, dimagas ka mo dito'y balay. Umay ko kumaibaga, abagbagaan nyo ti asawak nanang. Ay naadon ati pamagbagakken kwa na, ngem awan, tidengdenggen na. Saan ka asumuko nanang? Umayulat tabagbaga na kanayon ti anak yo. Tabareng no makaamiris tumet. Nalawan. Angem, jak namnamaen, nga ipaulo na, dagiti pamalakad ken kwa na. Nay, uyong, umininom ka manan. Nangalaam tinggatang mo iti arak. Inuntang ko ni pare boy. Naimbag ta nakautang ka iti inom mo. Diyay ngay pagpaagas ti tao binatum ti ulo na. Awan mairemedium. Ada tulad ta, di kang danag. Isardeng mo ta ginom. Mga nog pakarukan tumanen. Buti deta. Isa na, di mo alam tininumak. Narigatan. Di mo tumanen ang mutar aramidam. Iso ati rumbeng iti dayto ikat. Nay, apeng imbarsak mo itiruar tininumak. Narigatan. Mabartek kan tumanen kuna. Lugam. Apeng imbarsak mo tininumak. Awanan kay tibayin. Gawin tinaramid mo, rumarak. Nakaginom iti tersena ni Anafe. Saan? Ang sublisa. Da kayo matgayam nanang, sumber kayo. Sa dino nga rod nga, itayan ni Uyong, tabagbagak manen. Ay nananang, awan manen. Dapanan na ay Itay sumang putak dito'y balay. Nasang putak nga umin-inom. Katgaputa dyak kayat ang mabartek. Inagaw ko atin, inuman na. Ay kanya nga rod nga, iti simaruno na pasamak. Gaputi pa nang ibarsak ko tin inuman na, tinungpanak. Sarimwar mutlaang tamapan na kano ituloy tuminom ijerwar. Ay na, sigurado ang mabartek manen, inton sumangpet. Urayin yun ananang tabagbagan nyo. Ay kayat, kabuteng ko abagbagaan tinabartek, amumutin to ugali ng mabartek. Di saan yung nga rudon nga urayan, kapilitan iso ang mapanakon.
Inyo tangan na kay latanan di rimwar kami di ospital. Isungot kit dit imbagak iti bantayo idi, tata. Ang kuna ka na di nakautangan ti kaanakak. Saan ka no amabayag ang may subli ti kwarta na? Adda ka di aldongin kadengda, tata. Adla, makalawas lang ka na ta masapul na kanumay. Ala, bayan nyo ti karigatan mi abayadan. Sakbe amadanon ti aldongin kadengda. Wala, ta nakababain no di kay makabaya na dagaws. Ta masapul na nga rin ti kwarta ngayon pautang da. Asino ayat ti nangutangan ti kaanakan nyo, tata? Ni Hector nga anak na kumpadre Dalmas. Ay, jay dati a boyfriend ko. Wine, may mayat ko mga isumot lang kinakiasawaam. Tanasingpad kanawan bisyo ni Hector. Sa nakas ka ni Uyong nga asawam. Ang mangarak na Uyong. Mabalin nga isop talaga anay kari para kanyak ni Uyong, tata. Ngam saanan ang nagayat pa'y ni Hector, sipod na kiasawa ka. Dahil ti pagkunaam at talaga anapudno ti ayat nakin ka. Mamati ka talaga anapudno kanyak, tata. Ngam anya nga rod ngay. Saan mo't nga isop ti kinaginasat ko. Agbabawi ak man, tabartikero ti nakiasawa ak. Awan mabalin ko, tata. May istorya lang mutab pala sangkaw. Ang inalan na kano ti number mo iti kaanakakta, awagan na kanto ka daw. Okay lang mo, tata. Tano umawag, isuntulatan ti kasarita kiti nabulod mi akwarta. Ay na, talaga akong sumisyon ti asawak. Imbaglakit din ta nakaturugan. Agasang, gaputan na bartak, nagubur-ubur kan nagkarit-karit manan. Ti cellphone ko. Sino nga tati mo awag? Hello? Si ka ni Hector? Wan nga rod. Bartikero kan nauyong tinaasawak. Day talag karkarit ka nagbarbartak tam muna. Kasi tay simang putak. Kas tamanan tinararamid na. Wen, kas diya talaga ti ugali na. Pakawanan na, Hector. No nagbalinak anarukop iti relasyon ta idi. Wen nga rod. Data ko mga agpayso ti agasawa ita. Ha? Saan mon akayat ti mga sawa? Taapay. Anya? Siyak laeng tay ayatem? Kayat mo nga agsinublyan ta? Anya? No umanugutak? Ipanaw nak? Iti sidong tinariribok nga asawak. Manong Roger, da ito'y ita ti parikot ko. Sipod na ala na Hector ti cellphone number ko, kanayonan nga umawag. Ken sang kaidarirag na ti ayat na kanyak. Agpaiso amauma akon iti nariribok abiyag iti sidong ti bartikero ken nauyong nga asawak. Iso ano maminsan, kasla kayat ko ti magsinublyan ken Hector. Ngem no tangadak ti langit, makonsensya ken mabutengak. Taamok abasol no sumurotak ken makidennaak iti sabali a lalaki, ta siya asawa ak. Ngem nukas jay amang riribok ti asawak, talaga ang mapanunot ko ti magsinublyan iti sigod a boyfriend ko. Anya ti aramidek, pangaasim tabalakadan nak. To'y pagayam mo, Vina ti Asinggan, Pangasinan. Pagayam Vina, dakkelabas iti Diyos,
ken itilinteg ti pampanunutem nga isusurot iti sigud a boyfriend mo. Uray no na uyong ken mangarak ti asawam ani uyong, asawam palaeng. Napateg ti sinapataan nyo iti imatang ti Diyos. Saan narumbang ay sukat mo? Wano na ti rason, asalo nga singam ti maysa kadag ti nainget abilin ken linteg ti Diyos. Agbalin ka kit di anatibker. Di kagsarday nga kindaw iti panarabay ti Diyos. Nga ipaay na kuma ti panagbalbaliw ti asawam. Napateg ti kararag. Sana dakas dayta kidkid daw iti Diyos a panagbalbaliw kuma ti asawam. Patgan na dayta. Tati kararag amayan natok iti pagayatan na, talaga apatkan na. Isa punasem iti panunot mo ti mepan kan ni Hector asigo da boyfriend mo, daawan na sayat nga ibunga ti pannakiabig. Basol dayta iti imatang ti Diyos. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ni Vina ti Asinggan Pangasinan nga inyornos para iti script ni Nestor Marcos. Tampok dito'y drama tayo. Ken ka, Manong Roger. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.